Ko te whānau o Waipareira, tērā I te rangi nei, I whakaterea e rātou tā rātou kaupapa hararei mā ngā taiohi Māori me te whakatīnana I te kōrero. Tama tū, tama ora, tama moi, tama mate. Kei a te hemara, rauhihi te roa ngāke. Ko te korikori o te tinana, me te whakawhanaunga hoki I te mea nui e kōkiri hia nei e te whānau o Waipareira I te tauhau nei I roto I tō rātou kaupapa hararei mō ngā taiohi. It's mean as. Why is that? Because we go like 10-pin bowling, and we go to Parakai, and we go to Big Ups, and we go to the park. He mea whakaara e nei mahi I te wairua o ngā taiohi. Me te aha neke atu I te torutikau I ia rā ka tae atu. A he nui ngā mahi mā Waipareira ki te whakahaere. We've got loads of kaimahi here. There's a lot of volunteers that come in, give their own time throughout this whole period to make it what it is, you know, make it fun, get the kids interacting and engaging with each other. A mei kore tēnei kaupapa, ka pēhea kē ngā tai tamariki nei. Sitting on my bed, being bored. I'm scratching my bum. No reira ko tā ngā kaiwhakahaere, he ata tōia rātou kia kore e noho māngere noa I o rātou kāinga. Ahakoa ko te wā o te raumati, I tēnei ata I ka hamakere mai te marangai. A heita te kaiwhakahaere o te kaupapa nei, e hara tērā I te takutakunga kia whakakahoretia te korikori a te hunga mā tātahi nei. There's no reason why we can't be out here, you know, rain is part of our environment and good for the kids just to play in it for once, you know. A e ai ki te itinga nei, kaore I tua atu I tēnei hei kaupapa mā ngā rangatahi puta noa. It's free too, just feed, play with all the boys. If they could, they should just do more around all the places and stuff. It'd be all good. Ka haere tonu tēnei kaupapa tae noa ki te 25 o tēnei marama. Te he mararau hihi, te karere.